Mu kugaragaza ibibazo by'ingutu bicyugarije umuryango mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, guverineri w'iyi ntara Mugabo wa Gahunde Maurice avuga ko abantu barindwi muri iyi ntara bacyugarijwe n'amavunja ari kimwe muri ibi bibazo, kuko abenshi muri abo barindwi usanga banafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Imibare ya vuba ikagaragaza ko dufite abantu barindwi barwaye amavunja mu ntara. Aba nabo twatereye mu nama nyunguranabitekerezo duheruka gukora ibyumweru bibiri, iki kibazo twagihaye umurongo, twemeranya ko zimwe mu ngamba ari uko nta nzu tuzongera kwemera kubaka itaratangira ubwiherero. Mbere y'uko bubaka inzu babanza kugaragaza isuku. Ikibazo cy'amavunja cyane cyane ko abenshi twasanze bafite n'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, ko twabegereza ibitaro bagafashwa bakanakira ibyo bibazo bindi basanzwe bafite. Ku rundi ruhande, abo radiyo na televiziyo Flash yagiye itunga mikoro mu bihe bigiye bitandukanye bafite iki kibazo cy'amavunja, bagiye bagaragaza ko agenda ubundi akagaruka, bamwe bakagaragaza ko yababayeho icyorezo. Gagiraho bakaza bumwe bakagenda, ubwo nuko nkayagira nini. Niki se gituma agenda ubundi akagaruka? Niki gituma agenda ubundi akagaruka? Ngwarira hari wa mugabo yari hagaterero kabuterera nyine. Mbese yabaye icyorezo ntakira? Ni icyorezo amavunja? Kugira ngo gagaruke nuko utayitaho nyiri umwana. Gute? None yaba utamwitayeho se uko hageramo birakayareka ntigasubiramo nyine atamwitayeho nyirakite. Mu nama nyunguranabitekerezo ku iterambere ry'umuryango muri iyi ntara y'Amajyaruguru, Dr. Uwamariya Valentina, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, yagaragaje ko iki kibazo cy'abantu barindwi bakirwaye amavunja ari ikintu kitari gikwiriye, kuko ngo kubakurikirana bagakira ari ibintu byoroshye. Ubundi iki ntabwo gikwiye. Bavuze barindwi, kandi barindwi gukurikiranwa ngira ngo ntabwo byatunanira, ku buryo umwaka utaha twazagaruka tuvuga yuko nta muturage ufite iyo mibereho mibi ugihari ukirwaye amavunja. Ko umuturage urwaye amavunja muri ibi bihe ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo twagakwiye kubyemera. Niba hari n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, nabwo dufite inshingano zo kubakurikirana bakavuzwa, kandi kuba wagira ikibazo cy'uburwayi ntabwo bijyanye no kuvuga ngo urarwara amavunja, kuko buriya amavunja ni isuku nke, nuko tuba tutabakurikiranye. Tuzafatanya n'intara rero kugira ngo nabo bavurwe. Akoze cyane. Muri rusange mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023, ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bugaragaza ko bwari bufite abantu 47 bari barwaye amavunja, muri bo ngo 40 barakize, hakaba hasigaye 7. Umuhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.